Pánovi. Tak ja sa volám Michal Liban, som pracoval 20 rokov v najprísnejšej väznice na Slovensku, v Leopoldove. Zovem se Michal i radio sam 20 godina u najstrožem zatvoru u Leopoldovu u Slováčku. Myslím, že není potřeba překládat, vidíte. Mám manželku Mirku a 5 detí. Imam suprugu, zove se Mirka i imamo 5 djece. Chcem vám povedať, že mám veľmi rád toto miesto Međugorje. Želim vam reći da jako volim ovo mjesto Međugorje. Do 32 rokov som nikdy nevedel, že je nejaké miesto Međugorje. Do 32 godine nisam ni znao da postoji Međugorje. A raz, keď som doma bol, tak prišla moja teta. Jednom kod kuće kad sam bio, došla je za mnom moja tetka. A doniesla mi DVDčko z Međugorje a z Guadalupe. Donijela mi je jedan DVD iz Međugorja i iz Guadalupea. Viete, ja som vtedy taký vlažný kresťan. Znate, ja sam dotad bio jedan mlaki kršćanin. Raz za čas do kostola Samo nekad bi išao u crkvu a raz za 2 roky na svätú spoveď. i jednom u 2 godine bih se ispovjedio. A keď mi tá teta položila tie DVDčka a poprosila ma o jednu vec, aby som si ich vypočul. I kad mi je tetka donijela ovaj DVD i zamolila me jednu stvar, da pregledam ove DVD-ove. A aby som jej to slúbil. I morao sam joj obećati. Ja som ale nevedel, že to DVDčko bude mať 4 hodiny. Nisam znao da ovaj DVD traje više od 2 sata. Ale keď som jej to slúbil, tak som to začal pozerať. Ali pošto sam joj obećao, počeo sam gledati. A keď som si to pustil asi 2-krát alebo 3-krát, I poslije 2 ili 3 puta kako sam ga odgledao, tak som sa sám seba opýtal jednu vec. sam sebi sam postavio jedno pitanje. Čo keď je to ozaj pravda? Šta ako je ovo zapravo istina? Čo keď je to ozaj pravda? Šta ako je ovo zapravo istina? A odvtedy ma Panna Mária chytila za ruku I od tada me Gospa uzela za ruku a privedla sem. i dovela me ovamo. Chcem vám povedať, že pred 11 rokmi, 15.4.2015, Želim vam reći da prije 2 godine, 15.4. som zavolal jednu takúto kresťanskú kapelu Lamacké chvály Zovnuo sam jedan ovakav kršćanski bend. do väznice do Leopoldova. Zovnuo sam ih da dođu u zatvor u Leopoldovo. A vtedy sa mi stala taká vec, že toto, čo som prijal, toho Krista do svojho srdca, som chcel odozdať aj tým najprísnejším odsudeným. I onda mi se dogodila jedna stvar. To što sam dobio od Krista, to sam prenio ovim osuđenicima. Pamätám si, že som na takom nádvorí v Leopoldove sedel s 2 odsudenými. Sjećam se da sam na jednom nadvorju u zatvoru Leopoldovu sjedio sa 2 osuđenika. Jeden hral na gitaru, Jedan je svirao gitaru, druhý čítal Sväté písmo a modlil sa ruženec. drugi je čitao Sveto pismo i molio je krunicu. A ja som sa vtedy Boha pýtal jednu vec. I ja sam Bogu postavio jedno pitanje. Čo s týmito 2 odsudenými ja mám robiť? Šta da radim s ovom 2 osuđenika? Čo chceš, Pane, odo mňa? Gospodine, šta želiš od mene? Keď som mu každý jeden deň povedal svoje áno, Kad sam svaki dan rekao Bogu da, tak on vždy doniesol jedného navyše. on je meni poslao još jednog osuđenika više. Keď nás bolo asi 25, I kad je nas bilo zajedno 25 osuđenika, tak sa ma opýtali takú jednu vec. postavili su mi jedno pitanje. Pán pedagóg, my sa chceme nejako volať. Htjeli bi se nekako zvati. Viete, oni chceli mať nejaký gang alebo tak. Htjeli imati nekakav naziv, nešto slično. A ja hovorím, a ako sa chcete volať? I ja njih pitam, kako se želite zvati? A oni povedali, bojovník za slobodu, kamene, reťaze. I oni su odgovarali, želimo biti ratnici za slobodu, kamenje, lanci. A ja im hovorím, budeme sa za to modliť, lebo to nemôže byť z brucha, ale z ducha. Molit ću na ovaj način da to bude po Duhu Svetom. A za 2 mesiace na to sme takto hrali
I nakon 2 mjeseca kad smo svirali gitaru, a ten, čo hral na gitaru, v strede piesne položil gitaru a hovorí, budeme sa volať Dismas. i onaj koji je svirao gitaru u sredini pjesme, gitaru je stavio sa strane i rekao, zvaćemo se Dismas. Ale ja som nevedel, čo je Dismas. Ja nisam znao šta znači riječ Dismas. A vtedy mi ten odsudený povedal, a viete, koľko bolo na Kalvárii krížov, keď Krista ukrižovali? A osuđenik mi postavio pitanje, znate li koliko je bilo na Kalváriji križeva kad su razapeli Isusa? Ja hovorím, boli tam 3 kríže. Ja sam rekao, bila su 3 križa, V strede bol nevinný Ježiš. a u sredini je bio Isus. Ale po bokoch boli odsúdení na smrť. A sa strane su bila dvojica osuđenika na smrt. A ten naľavo sa rúhal Bohu a hovorí, ak si Boží syn, zostup s krížami, uveríme v teba. I onaj s lijeve strane rugao se Bogu, rekao, ako si Boží sín, siđi s križa. Ale ten napravo ho zahriakol A onaj s desne strane mu je rekao, a povedal mu, ty sa nebojíš Boha. rekao mu, zar se ne bojiš Boga? Veď my sme odsúdení spravodlivo, Mi smo pravedno osuđenici, ale on nespravuje nič zlé. ali ovaj ovdje nije učinio ništa loše. A vtedy sa pozrel na Ježiša, na Boha I poslije je pogledao Isusa, Boga, a povedal mu, i rekao mu je, prosím ťa, spomen si na mňa, keď prídeš do Božieho kráľovstva. molim te, sjeti me se kad dođeš u Božje kraljevstvo. Viete, čo mu povedal Ježiš, keď umieral, keď mal plúca zaliaté vodou? Znate šta mu je na to rekao Isus kad je imao pluća puna vode? S láskou sa na ňo pozrel S ljubavlju ga je pogledao a hovorí mu, ešte dnes i rekao mu, još danas bude so mnou v raji. još danas ćeš biti sa mnom u raju. Ten napravo za vraždu Onaj s desne strane je ubijao. sa volal Dismas. Onaj se zvao Dismas. A toto chodíme hovoriť 11 rokov. I ovo govorim već 11 godina. Každý týždeň priemere do jednej z väznic. Svaki tjedan u primjeru u jednom od zatvora Že aj oni dostali šancu. da su ovi dobili ponovu šancu. Viete, keď som začínal s dvomi, Znate, kad sam počinjao sa dvojicom osuđenika, tak dneska je tomu 11 rokov danas je od tada prošlo 11 godina a aktuálne píšeme 1300 odsudeným každý mesiac. i momentalno pišemo za 1300 osuđenika pisma svaki mjesec. Do 62 väznic Pišemo pisma u 62 zatvora a do 7 krajín v Európe. i pišemo u 7 država u Europi. U nás na Slovensku a v Čechách Kod nas u Slovačkoj i u Češkoj republici je miera recidívy 70%. recidivizam zauzima oko 70%. Prečo o tom hovorím? I zašto ovo govorim? Že ľudia neveria, že Ježiš môže niečo zmeniť. Ovi ljudi ne vjeruju da Isus može nešto promijeniti. Viete, keď odsúdený ide na slobodu, Znate, kad osuđenik izlazi na slobodu, tak z 10 odsúdených sa 7 vráti naspäť do výkonu trestu. 10 osuđenika, od njih 7 se ponovno vrati da služi kaznu. Ale my máme teraz už doma 1700 odsúdených. I mi imamo kod kuće sada oko prilike 1700 osuđenika. A podľa týchto štatistík by malo 1200 odsúdených teraz aktuálne sedieť v base. I po ovoj statistici oko 1200 osuđenika bi trebalo sjediti ponovno u zatvoru. Viete, koľko teraz odsúdených z Dismasu sedí vo väznici? A znate koliko osuđenika upravo sjedi u zatvoru iz zajednice Dismas? 46. 46. Keby o všetkých neviem I pošto ne znam za svakoga, a je ich 170, i ukupno ih je 170, tak je to 10%. možda je bi bilo 10%, Ale není to ani 3%. ali nije ni 3% od toga. Tí odsúdení spravili len jednu jedinú vec. Ovi osuđenici su počinili samo jednu stvar. Zobrali Ježiša Krista z toho 25. miesta Uzeli su Isusa s onog 25. mjesta a dali ho na prvé miesto vo svojom živote. i postavili su ga na prvo mjesto u svom životu, na prst. A vtedy sa všetko usporiada správne. I onda je sve išlo po redu.
Pamätám si takú jednu vec, keď nás tam bolo v kaplnke 30 odsudených asi. Sjećam se na jedan dan kad smo bili u kapelici i bilo nas je ukupno 30 osuđenika. Tak si mi dal takú prvú misiu pred tými 10 rokmi. I prije 10 godina dao sam im jedan zadatak, neku misiju. Lebo my sa modlíme 11 rokov každý večer o 8 hodine. Jer 11 godina molimo svaku večer u 8 sati. A cez víkend sa modlíme 40 hodín non-stop modlitby. I preko vikenda molimo bez prestanka 40 sati. Tak moja úloha bola, aby som povedal tým odsúdeným, že oni sa modlia tu 1 hodinu v sobotu. I moj zadatak je bio da kažem osuđenicima da mole bar 1 sat u subotu. A chcem, aby zavolali niekomu domov alebo napísali, aby sa ich rodina v tú hodinu modlila doma. I htio sam da zovnu nekoga ko je kod kuće ili da pošalju pismo da zajedno s njima mole taj sat. Za 2 týždne sme sa znova stretli v kaplnke. Nakon 2 tjedna smo se ponovno susreli u kapelici. A zrazu sa postavil taký feťák z Pentagonu I odjednom je ustao jedan narkoman iz Pentagona a povedal mi, že pán pedagóg, ja som splnil misiu. i rekao mi je, gospodine učitelju, ja sam izvršio zadatak. Viete, on má také sklené oko, potetovaný. Imao je stakleno oko, bio je sav istetoviran. A hovorí mi, pán pedagóg, keď ste to povedali, ja som svolal svoje mamičke. I rekao mi je, gospodine učitelju, kad ste mi ovo rekao, ja sam zovnuo svoju majku. A pýtam sa ho, čo ste jej volali? I pitao sam, šta si joj rekao? Volal som jej, aby sa so mnou modlila v sobotu. Rekao sam joj da moli sa mnom zajedno u subotu. Ale mamička začala strašne do telefónu plakať. I moja majka je počela jako plakati. Synček, celý život som prosila Boha, aby si mi toto zavolal. Sine, cijeli život sam molila Boga da me zovneš. Celý život som prosila Boha, aby sa vrátil späť na tú cestu. Cijeli život sam molila Boga da se vratiš na pravi put. Samozrejme, že sa budem modliť. Naravno da ću s tobom moliti. Ale v sobotu musím ísť do nemocnice. Ali u subotu moram ići u bolnicu. Ale budem sa modliť. Ali molit ću s tobom. Za 2 týždne na to sedím v kancelárii Nakon 2 tjedna kad sam sjedio u svom uredu a ja otváram všetky dopisy odsudených. i pošto otvaram sva pisma koje osuđenici pošalju, A keď som otvoril tomuto odsudenému list, tak písala jeho sestra. kad sam otvorio pismo od ovog osuđenika, u pismo je bilo je pismo od njegove sestre. A v tom liste bolo napísané, že tá jeho mamička v tej nemocnici zomrela. I u pismu je pisalo da je njegova majka tada umrla. Tak moja úloha bola, musel som si ho zavolať do kancelárie. Moj sljedeći zadatak je bio da zovnem osuđenika u svoj ured. A povedal som mu, vaša mamička zomrela. I rekao sam mu, tvoja majka je umrla. On začal strašne plakať. Počeo je jako plakati. Nebudem sa hrať na frajera, jer nejsi slzy do očí. Ne želim od sebe praviti facu, ali i meni su bile oči pune suza. Ale keď doplakal, povedal jednu vec. Ali kad je završio plakati, rekao je jednu stvar. Pán pedagóg, ja som šťastný človek. Gospodine učitelju, ja sam sretan čovjek. Lebo moja mamička o celý život prosila Boha, Boh jej to dal. Zato što je moja majka cijeli život molila ovo Boga i Bog joj je to dao. A ja tu teraz sedím a môžem sa modliť za moju mamičku, za moju manželku a za moje deti. I ja sjedim ovdje i mogu sada moliti za svoju majku, za svoju suprugu i za svoju djecu. Ktoré mi boli po 7 rokoch prvýkrát na návšteve. Djeca koja su prvi put došla u posjetu nakon 7 godina. Pamätám si, že po určitom času sme sa znovu stretli I sjećam se da smo se nakon nekog vremena ponovno susreli a tento odsudený sa postavil a išiel hovoriť práve toto svedectvo. Osuđenik je ustao i pošao je svjedočiti upravo ovo svjedočanstvo. A zrazu mi niekto z prednej lavice povedal takú vec, ktorej som nerozumel. I odjednom je netko ustao iz klupe i rekao mi je jednu stvar kojoj nisam najbolje razumio. Pán pedagóg, ja som rád, že som vo väzení. Gospodine učitelju, jako sam sretan što sam u zatvoru. A ja hovorím, asi som zle počul. Ja mu kažem, možda sam pogrešno čuo. Za chvíľku zase niekto povedal, pán pedagóg,
Ja som rád, že som uväzený. I onda je još netko rekao, gospodine učitelju, i ja sam sretan što sam u zatvoru. A ďalší sa postavil a hovorí, I sljedeći je ustao i kaže, ja vám poviem, prečo sme radi, že sme vo väzení. ja ću vam reći zašto smo sretni što smo u zatvoru. Lebo kebyže sme není vo väzení, nespoznali by sme Ježiša Krista. Jer ako ne bi bili u zatvoru, ne bismo upoznali Isusa Krista. Na venku Ježiš nezaujímal. Mene vani Isus nije zanimao. Ja som bil svoju manželku, svoje deti a každý deň som fetoval. Ja sam tukao svoju ženu i svoju djecu i svaki dan sam se drogirao. A to som dostal milosť ho spoznať. A ovdje sam dobio milost da ga upoznam. Ďakujem za to Bohu. I Bogu hvala za ovo. Pamätám si, že sme tak sa stretli raz na doživotných trestoch. Sjećam se da smo se jednom susreli sa ovim osuđenicima koji su bili u zatvoru. A viete, mne teraz prichádzajú každý jeden dopisy. Koji su bili na doživotnoj kazni i svaki dan su dolazili. A tento odsudený mi napísal taký hrubší dopis. Dolaze mi pisma i ovaj jedan osuđenik mi je poslao malo deblje pismo. Keď mi niekto napíše hrubší dopis, tak mi začal dôverovať. Kad mi netko pošalje malo deblje pismo, to znači da ima u mene povjerenje. A v tom liste bolo napísané. I u ovom pismu je pisalo: Pán pedagóg, keď som v roku 1992 sedel za vraždu svojho kamaráta, Gospodine učitelju, kad sam 1992. godine bio u zatvoru za ubojstvo svoga prijatelja, tak som prosil Boha, nech ma pustí domov, že už to v živote nebudem robiť a že budem kráčať len s ním. molio sam Boga da me pusti kući, da više nikad neću nešto slično uraditi. A mňa pustili v roku 1993 na slobodu. I 1993. godine pustili su ga na slobodu. A našiel som si priateľku, družku. I pronašao sam djevojku. Ona mala takú dcerku 5-ročnú Imala je 5-godišnju kćerku a ona so mnou čakala dieťa. i zajedno smo čekali bebu. A rád som si tu jej dcerku zdal na plecia a I jednom sam uzeo njenu kćerku na ramena sme sa tak oplašovali a bolo napršané a ja som sa tak nešťastne šmykol. i igrali smo se, zabavljali smo se, ali pošto je vani bila kiša, nespretno sam pao, poskliznuo sam se. A tak som nešťastne padol, že tá malička skončila v nemocnici I kako sam nesretno pao, djevojčica je završila u bolnici a za 3 dní mi tam zomrela. i nakon 3 dana je u bolnici umrla. A mňa znova zavreli. I mene su ponovno zatvorili. A v januári 1994 I u siječnju 1994. godine som dostal informáciu, že sa mi narodila dcerka. dobio sam informaciju da mi se rodila kćer. Pán pedagóg, dneska je tomu 25 rokov, čo o svojej dcere neviem nič. Gospodine učitelju, nas je točno 25 godina što ništa nisam čuo o svojoj kćerki. 25 rokov sa trápim, píšem na všetky úrady a nikto mi nič nechce povedať. 25 godina se patim, pišem, ali nitko mi ne želi ništa reći. Prosím vás, pomodlite sa za to celé spoločenstvo, aby Boh vyriešil tento môj problém. Molim vas, pomolite se cijela zajednica da Bog riješi ovaj problem. Tak som mu napísal, že sa za to budeme modliť. I odgovorio sam mu da ćemo moliti na tu nakanu. Viete, keď mne napíše niekto takúto pomoc, tak na list napíšem takým veľkým M. Znate, kad mi netko pošalje ovakvu molbu, onda na omotnicu napišem veliko slovo M. A táto modlitba teraz ide cez 2000 modlitevníkom, ktorí dostanú ráno o 8 mail. I ova molitva ide sljedećim moliteljima, njih je oko 2000, svako jutro u 8 sati. A za pol roka na to som bol pozvaný do športovej haly do Trenčína. I nakon pola godine bio sam pozvan u jednu sportsku dvoranu u grad Trenčín. Bolo tam 2000 mladých ľudí. I bilo je oko 2000 mladih ljudi. A mňa tam pozvali na svedectvo. I pozvali su me da dođem svjedočiti.
A ja som tlačil kočiar s dcerou I ja sam gurao kolica u kojima je bila moja kćer a mal som takéto tričko s názvom Dismas. i imao sam na sebi majicu koja je imala napisano Dismas. A prišla za mnou jedna taká dievčina a pobuchala ma po pleci. Došla je za mnom jedna djevojka i dirnula me za ramena. A hovorí mi, I rekla mi, vy ste kapitán Liban z Leopoldovskej väznice? da li ste vi kapetan Libant iz zatvora Leopoldova? A ja som im povedal, že áno, som. I rekao sam da, ja sam. Viete, myslel som si, že to je nejaká usporiadateľka, že mám ísť hovoriť svedectvo. Mislio sam da je to netko od organizatora i da trebam ići govoriti svjedočanstvo. Ale ona mi hovorí, Ali ova djevojka mi je rekla, ja som dcera jedného odsudeného z doživotných trestov od vás z Leopoldovskej väznice. sam kćer od jednoga osuđenika na doživotni zatvor koji se nalazi u vašem zatvoru u Leopoldovu. Ja hovorím, vy ste robová dcera? I ja nju pitam, da li ste vi kćer od roba? A ona, že áno. I rekla je da. Tak sme sa sa 20 minút modlili. Molili smo jedno 20 minuta. Ona plakala a bol to taký úžasný čas. Jako je plakala i bilo je to jako lijepo vrijeme. A pred Vianociami som od tohto doživotného odsudeného dostal dopis. I prije Božića dobio sam od ovog osuđenika jedno pismo. A vnútri bolo napísané. I u pismu je bilo, Pán pedagóg, keď píšem tento dopis, celý čas plačem. dok pišem ovo pismo, cijelo vrijeme plačem. Lebo moja dcera, o ktorej som nič nevedel, Zato, jer moja kćer, o kojoj nisam ništa znao, mi bola pred 2 týždňami prvýkrát na návšteve. prije 2 tjedna me po prvi put posjetila. A ja som zistil, že mám vnuka. I saznao sam da imam čak i unuka. Ja mám vnuka. Imam unuka. Boh je dobrý. Bog je dobar. Chvála Pánovi. Hvala Gospodinu. Pamätám si, že my máme vo väznici aj nemocnicu väzenskú. Sjećam se da u našem zatvoru također postoji i bolnica za zatvorenike. A zobral som takúto skupinu do tejto nemocnici väzenskej I u u zatvorsku bolnicu sam jednom doveo ovakav bend a chválili sme Ježiša, vyvyšovali sme ho sveté meno. i slavili smo Isusa, uzvisivali smo njegovo sveto ime. A ja som takto stál a mal som zavreté oči. I ja sam stajao sa zatvorenim očima. A keď som ich otvoril, A kad sam oči otvorio, tak predo mnou stál jeden odsudený. ispred mene je stajao jedan osuđenik. Nie je to nič nezvyčajné, lebo aj on chválil Pána, Nije bilo ništa čudno, zato što je i on slavio Gospodina, ale on nemal od bedrového klbu nohu. ali nije imao od zgloba, od kuka, nije imao nogu. Stále na jednej nohe. I stajao je samo na jednoj nozi. A keď sme skončili, I kad smo dovršili, tak som prišiel za ním, on bol na vozíku a doveli su ga zato što je bio u kolicima, a podal som mu ruku. ja sam mu pružio ruku A opýtal som sa ho, ako sa volá. i pitao sam ga kako se zove. A tak sa zlákol a hovorí, prečo sa pýtate, ako sa volám? I malo se prepao pa me je pitao, zašto pitate kako se zovem? Hovorím mu, lebo ti chcem napísať dopis. I ja sam mu rekao, želim ti poslati pismo. A on začal plakať. I on je počeo plakati. Za 2 týždne mi prišiel od neho dopis. I nakon 2 tjedna sam dobio od njega pismo. A tam bolo napísané. U pismu je stajalo, Pán pedagóg, sedím už 15 rokov. gospodine učitelju, već 15 godina sjedim u zatvoru. A 10 rokov som od nikoho nedostal dopis. 10 godina nisam ni od kog dobio pismo. A vy cudzí, A vi, pošto ste tuđi, ktorých ani nepoznám, uopće vas ne znam, vy ste si nám naspomenuli. vi ste me se sjetili. Vy ste moja rodina. Vi ste moja obitelj. Nám na všetci zabudli. Jer su name svi zaboravili. A ja sa 10 rokov modlím, aby Boh niekoho poslal. I ja 10 godina molim da Bog pošalje nekoga. Pamätám si, že z Českej republiky mi prišiel jeden dopis Sjećam se da mi je iz Češke republike stiglo jedno pismo a tam jeden chlap
poslal 81-stranový dopis. I jedan gospodin mi je poslao pismo koje je imalo 81 stranicu. Bolo to strašne dlhé. Bilo je jako dugo za čitati. Viete, prečo mi poslal 81-stranový dopis? Znate zašto mi je poslao pismo od 81 stranicu? Píše mi, 25 rokov Napisao je, već 25 godina nemám nikoho. nemam nikoga. A on mi do toho listu napísal za 25 rokov, čo prežil. I on mi je u ovom pismu napisao sve što je proživio za 25 godina. Prečo vám to hovorím? Zašto vam ovo govorim? Že potrebujem jednu vec. Zato što trebam jednu stvar. Pred 5 rokmi mi Boh vložil do srdca jednu takú túžbu. Prije 5 godina mi je Bog stavio u srce jednu želju. Aby som pre týchto ľudí, ktorí sú sami, Da za ove ljude koji su sami, ktorých preklínajú, koji ih proklinju, im získal jedného anjela, da za njih dobijem jednog anđela, ktorí sa budú každý deň za mnou modliť. koji će za njih svaki dan moliti. A ja takto chodím po takýchto festivaloch I ja posjećujem ovakve festivale a prosím, či si niekto nájde čas 3 sekundy sa modliť za tohto jedného odsúdeného každý jeden deň. i molim da li će naći netko vremena moliti za osuđenika bar 3 sekunde. 3 sekundy denne. Samo 3 sekunde dnevno. Nemá sa za mnoho kto modliť. Da se moli za njega. A poviem príklad, že kebyže ty mi napíšeš a ja ti pridelím meno Janko, Na primjer, ako ćeš mi ti poslat pismo i ja ti dodam jednog Janka a ty sa za mnou začneš každý deň modliť 3 sekundy. i ti počneš za njega moliti svaki dan samo 3 sekunde, Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, postaraj sa o Janka. Gospodine Isuse Kriste, molim te, pobrini se za Janka, Požehnaj ho. blagoslovi ga. Tak tento Janko mi napíše po roku. Ovaj Janko će mi poslati nakon godinu dana. A niekedy v liste býva taká vec. I nekad u pismu stoji slična stvar. Pán pedagóg, 70 rokov. Gospodine učitelju, sjedim već 10 godina A moja mamička mi umiera na rakovinu. i moja majka umire na rak. A ja už sa su nedokážem rozlúčiť. I ja nemam šanse da se s njom pozdravim. Prosím ťa, pomodlite sa za to. Molim te, pomoli se za nju. Ja vtedy na tú obálku dám veľkým M. I ja poslije na omotnicu napišem veliko slovo M A nie len tebe, ale aj tým ostatným 2000 modlitebníkom, ktorí majú pridelené toto meno, ali ne samo tebi, već i ostalim moliteljima, njih je 2000, koji su dobili ovo ime, dostanú ráno mail dobit će ujutro jedan e-mail a týchto 2000 ľudí sa bude modliť za toho tvojho Janka a za tú jeho mamičku. Ovih 2000 ljudi će moliti za ovoga Janka, njegovu majku. A takto spoločne prenesú tú mamičku cez tú ťažkú vec. I zajedno će prenijeti ovu majku kroz ovu tešku stvar. Preto hovorím, že to sú také 2 krátke 3-sekundové modlitby. Zato govorim da su ovo 2 kratke molitve. Neviem, či už to išlo, ale niekedy tuto na tom LCD displeji, Ne znam da li ste mogli vidjeti, ali na ovom ekranu tak tam máme taký mail. imamo e-mail adresu. Keď sa ti dá, tak prosím ťa, môžeš mi napísať a ja ti pridelím jedno meno. Ako budeš htio, možeš mi poslati e-mail i ja ću ti dodati jedno ime. A všetko ti tam vysvetlím, ešte trošku podrobnejšie, ak to som teraz hovoril. I sve ću ti objasniti, možda u detalje. Poviem vám, koho mám ja adoptovaného takto. I ja ću vam reći koga sam ja posvojio na ovakav način. Volá sa Marek. Marek. Zove se Marek. Pred 10 rokmi som bol vo väznici pre mladistvých. Prije 10 godina sam bio u zatvoru za mlade. A tento chlapec tam sedel.
I ovaj momak je tamo sjedio. A píše mi, pán pedagóg, vy asi si ma nepamätáte. I piše, gospodine učitelju, možda me se ne sjećate, Ale ja odvtedy chcem kráčať s Kristom. ali ja od tada želim koračati sa Kristom. Není to jednoduché v tom väznici, lebo ma oplúvajú. Nije jednostavno biti u zatvoru, zato što će me popljuvati. Ale viete, ja som to nemal ľahké vo svojom živote. Ali znate, u mom životu nije mi bilo jednostavno. Keď som bol maličký, Kad sam bio mali, prišiel opitý sused došao je jedan pijani susjed a zastrelil mi najprv mamičku i najprije je upucao moju majku a potom mi zastrelil môjho ocka. i poslije upucao i mog tatu. A potom mi zastrelil môjho dvoročného bračeka. I poslije je upucao i mog dvogodišnjeg brata. Mňa postrelil z brokovnicu. I na to kad je ispalio metak, Mal som 3 mesiačky. imao sam samo 3 mjeseca. Ale v nemocnici ma zachránili. Ali u bolnici su me spasili. Ale nikto ma nechcel. Ali nitko me nije želio. Tak ma zobrali do detského domova. I tako su me uzeli u sirotište. A tam ma zneužívali. I tamo su me, Toho som si zobral ja. ja sam uzeo ovoga momka. A každý deň sa za ňo modlím. I svaki dan za njega molim. Tamo su me zlostavljali. Lebo ja som toto neprežil. Zato što ja ovo nisam preživio. Tí ľudia sú úplne na konci. Ovi ljudi su skroz na kraju. Nemajú možno milujúcich rodičov. I možda nemaju ljubljene roditelje. Ale spoznali Krista a potrebujú vašu pomoc. I spoznali su na kraju Krista i trebaju vašu pomoć. Viete, niekedy poviem, že aby sa ľudia zapísali na tohto anjela, Nekad kažem da se ljudi zapišu da mole da postanu ovaj anđeo. a potom, keď prídu ku mne, tak im poviem, že ešte jednu takú ďalšiu vec. A kad dođu do mene, kažem im još jednu stvar. Hovorím im, viete, keď ste sa zapísali, tak chcel by, že ponúknem vám takú odmenu. I rekao sam, pošto ste se već zapisali, želim vam ponuditi jednu nagradu. Hovorím im, keď budeš mať raz za 3-4 roky nejaký ťažký problém, I kažem im, ako ćeš nakon 3-4 godine biti u nekom teškom problemu vec, ktorú nedokážeš vyriešiť i stvar koju nećeš znati riješiti a všetko sa ti rúca v dome, i sve će ti se, ništa ti se neće posložiti, môžeš mi napísať. slobodno mi napiši. A ja ti chcem povedať, že večer o 8 I želim ti reći da svaku večer u 8 sati sa bude za ten tvoj problém modliť 5200 členov. za ovaj tvoj problem će moliti 5200 članova. 111 kňazov ti bude v ten deň žehnať. 111 svećenika će te taj dan blagosloviti. 3 biskupy a 3 arcibiskupy. Trojica biskupa i trojica nadbiskupa. Toto ti ponúkam. I ja ti ovo predlažem. Keď máš srdce, Ako imaš srce, zobrať si jedného z nich. uzmeš jednoga od njih. Raz si pamätám, Sjećam se jednom, že som bol na takomto festivale kad sam bio na jednom ovakvom festivalu, a spomenul som si, že čo je v Matúšovi 25 napísané v Evanjeliu. šta je u Evanđelju po Mateju 25. Napisano. A tam je, že posledný súd. Posljednji sud. A to je také, že sa tak človek tak zlakne, že posledný súd. I kad čitate, malo se prepadnete, posljednji sud. A že je tam presne napísané, čo sa nás Ježiš opýta. I točno je napisano što nam je rekao Isus. Kedy som bol vo väzení a navštívil si ma. Kad sam bio u zatvoru, a ti si me posjetio. A som si to tak predstavil, I ja sam zamislio ovakvim načinom. lebo každý tam raz spočinieme pred Ježišom. Jer svatko od nas će jednom završiti ispred Isusa. A ten žalobca bratov, diabol, I onaj koji tuži svoju braću, đavao, bude hovoriť, toto spravil, toto. đavao će govoriti, on je uradio ovo ili ono. A chcem ti povedať, keď si dostala to meno Janko, A želim ti reći, pošto si dobio ono ime Janko,
tak zrazu sa z tej 5. rady postaví ten Janko Iz 5. reda će ustati ovaj Janko a povie, ja ju poznám. i rekne, ja o njega znam, Ja ju poznám. ja njega znam. A potom sa postaví Igor, Natália, Lenka, I poslije će ustati i Igor, i Natalija, i Lenka, ďalších 1500 i mien. sljedećih 1500 članova. A povie, ja ju poznám. I reći će, ja njih znam. Chvála Pánovi. Slava Gospodinu. Chcel by som vám teraz povedať jednu báseň, ktorú napísal jeden doživotne odsúdený. Želio bih vam sada reći jednu pjesmicu koju je napisao jedan doživotno osuđeni. 40 rokov sedí sám na cele. 40 godina sjedi sam u ćeliji. A tá cela je o polovičku menšia ako tento oltár. I ova ćelija je za polovinu manja nego ovaj oltar. A iba raz na hodinu chodí na vychádzku. I samo jednom dnevno, sat vremena, izlazi u šetnju. 40 rokov sám. 40 godina sjedi sam. A keď po nejakých rokoch spoznal Krista, I kad je nakon nekoliko godina upoznao Krista, tak napísal túto báseň. napisao je ovu pjesmicu. A teraz by som vám chcel povedať. I htio bih vam reći ovu pjesmicu. Názov je S diablom sa nezahrávaj. I ova pjesmica se zove Ne igraj se s đavolom. V hriechu som žil, Živio sam u grijehu, z čašek diabla pil. pio sam iz đavolove čaše, O svoj život som s ním hral kockao sam se za svoj život a on sa mi smial. i on mi se smijao. Lákal ma lesk tohoto sveta, Bio sam iskušavan sjajem ovoga svijeta, bohatstvo a jeho sláva. bogatstvom i njegovom slavom. Ale prišla krutá správa. Ali stigla je okrutna vijest. Diabol zadarmo nič nedáva. Đavao ne daje ništa besplatno. Stratil som slobodu i rodinu. Izgubio sam slobodu i obitelj. Olutoval som s diablom hodinu. I kajao sam se za ovaj sat vremena s đavlom. V tvrdom zákona znení U surovoj riječi zakona, skončil som vo väzení. u zatvoru sam završio. Zrazu všetci ma opustili. Odjednom su me svi napustili, Všetci ma zradili. svi su me izdali. Tí, čo so mnou pili, Oni koji su sa mnom pili i tí, čo ma velebili. i oni koji su me hvalili. A ten, ktorého som ukrižoval, I onaj kojega sam razapeo, jediný verný pri mne stál. jedini vjerni stajao uz mene. Miluje ma On me voli a vždy ma miloval. i oduvijek me volio. Moje hriechy mi odpúšťal, Oprostio mi je moje grijehe, preto jemu som svoj život odovzdal. pa sam mu zato predao svoj život. Chvála Pánovi. Slava Gospodinu. Často sa ma pýtajú jednu vec ľudia na ulici alebo príslušníci. Često puta me pitaju ljudi na ulici ili neki članovi. Jak vieš, že ten odsúdený sa obratil? Kako znaš da je ovaj odsuđenik zapravo se obratio? Tak mám jedného odsúdeného, ktorý spravil dvojnásobnú vraždu. Imam jednoga osuđenika koji je izvršio dvostruko ubojstvo. A dostal 23 rokov za to. I dobio je za ovo 25 godina. A tiež sedel sám 12 rokov na tej takej samotke. I također je sjedio sam 12 godina u samici. A ten chlap začal za mnou chodiť kňaz katolický. I počeo je za mnom dolaziti jedan svećenik. Dal ho pokrstiť, sveté príjmanie birmovku. Dobio je sakrament krštenja, svete pričesti, svete potvrde. A v tej cele začal si robiť taký kartuziánsky prísny rád. I u ovoj ćeliji je počeo živjeti red kartuzijanaca, strogi red. A keď mal 18 rokov odsedené, I kad je izvršio kaznu 18 godina, tak si podal
na súd, aby ho pustili domov. Podnio je zahtjev na súdu da ga puste kući. Ale 5 rokov nikto sudca žiadny ho nepustí. Ali tokom 5 godina nitko od sudaca ga nije htio pustiti. Ale on povedal jednu vec. Ali on je rekao samo jednu stvar. Ja som povedal Ježišovi, Rekao sam Isusu, že keď mňa pustí domov, ako me pusti kući, budem slúžiť tým najbiednejším. onda ću služiti onim najsiromašnijim. Keď som ho stretol v Bratislave Kad sam ga sreo u Bratislavi a išiel som s ním na taký jeden výjazd, izašao sam s njim iza grada, tak sme prišli do takej drogovej štvrte. došli smo u jednu narkomansku četvrt. A jak som tam stál, tak 20 cm pred nosom mi lietela striekačka. I kako sam tamo stajao, na 20 cm od mene je prošla šprica. A on mi hovorí, Michal, keby táta striekačka trafí, tu má každý HIV a C-čkovú hepatitidu. Michal, da te je pogodila ova šprica, ovdje svatko ima sídu i hepatitis C. A ja som sa sám seba opýtal, čo tu ten chlap robí? I ja sam sam sebi postavio pitanje, šta ovaj ovdje radi? A za ním prichádzali ľudia narkomani s hnilými nohami. I za njim su dolazili ljudi, narkomani, koji su imali gnjila stopala A on im čistil tie rany. i on je njima čistio ove rane. Keď tam niekto zomrel, on mu spravil pohreb. Ako je netko od njih umro, on mu je pripremio sahranu. Potom sme išli do takého charitatívneho domu. Poslije smo išli u jednu karitativnu kuću Tam chodí 120 ľudí bez domova na obed. i ovu kuću posjećuje oko 120 ljudi koji tamo idu ručati. A za ten obed sa platilo. I za ovaj ručak ste morali platiti. Ale on sa rozhodol, že im tam bude variť zadarmo. Ali ovaj osuđenik je odlučio da će za njih kuhati besplatno. A keď sme sa spolu všetci najedli, I kad smo svi zajedno ručali, tak sa ho pýtam, pitao sam ga, prosím ťa, čo robíš po 3. hodine, keď si tu skončil? molim te, šta radiš u 3 sata kad sve ovo završiš? On mi hovorí, chodím po uliciach Bratislave, kde normálny človek nechodí. I rekao mi je, obilazim ulice u Bratislavi, tamo gdje običan čovjek ne zalazi. Minule som našiel medzi odpadkami jednu ženu v 7. mesiaci tehotenstva. Prošli put sam na smetlištu našao jednu trudnu ženu koja je bila u 7. mjesecu. Ale nepýtal som sa aj, prečo ju muž bije. Ali nisam je postavio pitanje zašto je njen muž tukao. Len som jej vybavil bytovanie, aby bola v takej anonymite mohla porodiť. Samo sam joj sredio smještaj da može u tajnosti roditi. A potom sa ho pýtam, čo ešte teda robíš? I onda sam ga pitao šta još radiš? A on mi hovorí, poď sem. I on je rekao dođi ovamo. A tam dole, ak bola tá jedáleň, I dole, tamo gdje je bila blagovaonica, tak ma zobral na druhé poschodie. uzeo me na drugi kat A otvoril mi dvere. i otvorio vrata. A tam bola taká dlhá chodba. I tamo sam vidio jedan dug hodnik. A tam boli ľudia bez nohy, slepí, chromi a v poslednom štádii rakoviny. Tamo su bili ljudi koji nisu imali nogu, koji su bili slijepi, hromi ili koji su bili u zadnjem stadiju raka. Ten chlap A ovaj čovjek chodí po tých uliciach. obilazi ulice A keď tam niekto umiera, i kad netko na ulici umire, zobere ho so sebou, on ga uzme sa sobom, umije ho, opere ga, ošetrí, povije mu rane, zavolá mu kňaza. pozove mu svećenika A keď umiera, i kad stvarno umire, tak ho drží za ruku. Tak ho drží za ruku. drži ovoga umirućega za ruku. Našiel takýto človek Ježiša. Da li je ovakav čovjek našao Isusa? Spoznal ho. Da li ga je upoznao? Chvála Pánovi. Slava Gospodinu. Viete, niekedy, ja chodím každý týždeň 11 rokov do tých väznic Znate, svaki dan već 11 godina posjećujem zatvore
A väčšinu každý týždeň na nejaký takýto festival. I svaki tjedan na jedan ovakav sličan festival. A niekedy sa ma tak opýtajú, I nekada mi postave pitanje, Michal, koľko ty máme zaplatiť? Michal, koliko da ti platimo za ovo? Viete, čo im poviem? A znate šta im odgovorim? Za mňa už zaplatil. Za mene je već platio. Za mňa už zaplatil. Za mene je već platio. Prečo vám to hovorím? Zašto vam ovo govorim? Že my sme jedno z najväčších spoločenstiev v Európe. Zato što smo jedna najveća zajednica u Europi, Ale väčšinu nikto o tom nevie. ali većinom nitko za nju ne zna. Lebo naši členovia sú v takých katakombách. Zato što su naši članovi kao u katakombama. Ale my musíme poslať 1300 dopisov každý mesiac. Ali moramo poslati jedno 1300 pisama svaki mjesec. Nie cez internet, ale fyzicky. Ne preko interneta, ali ručno napisano. A vytlačiť 20 000 farebných strán. I moramo isprintati 20.000 stranica u boji. Posielame im takéto časopisy, I također šaljemo slične časopise všade, kde sme boli. svugdje tamo gdje smo obilazili mjesta. Aj odtiaľto im to napíšeme. Također poslaćemo im pismo i odavde. A chcem vám povedať, že minulý mesiac I želim vam reći da prošli mjesec to všetko stalo asi 5000 eur. sve je to koštalo možda oko 5.000 eura. A ja som ich nemal. Ja ih nisam imao. A my nemáme zverejné nikde číslo účtu. I nigdje nisam dobio ni bankovni račun. Nás sa nedá prispäť. Zato što vi nama ne možete dati novac. Lebo to, keď hovoríme o Božej prozreteľnosti, Jer kad pričamo o Božjoj providnosti, to musíme aj žiť. moramo tu providnost živjeti. Samozrejme, že keď mi niekto napíše, Naravno da ako mi neko pošalje pismo, tak mu dáme. onda ćemo mu dati, Ale musí to byť vaše. ali mora to biti nešto što je vaše. Vždy čakáme. I uvijek čekamo. Lebo Ježiš je vždy nad tým. Zato što Isus On sa vždy postará. će se uvijek pobrinuti. A ďakujem Bohu za vás. I hvala Bogu za sve vas. A keby niekto povedal, že Michal, tých 2x3 sekundy je málo, I kad mi netko od vas kaže, Michal, 2 puta po 3 sekunde, to je stvarno malo. tak sa prosím ťa pozri, lebo v okolí máš asi 30 km od seba, máš určite nejakú väznicu. Molim te, pogledaj, jer sigurno u tvojoj okolini postoji bar 30 km udaljen zatvor. Zober si ruženec a chod okolo nej ako v Jerichu. Uzmi krunicu i idi okolo tog zatvora kao u Jerihonu, Nech sa zbúrajú duchovné múry. tamo gdje padaju zidine. A keď budeš potrebovať, I ako ćeš trebati, mi napíš a ja prídem, nech si hoci kde. pošalji mi pismo i ja ću doći da se bil gdje nalaziš. Či to bude Korea alebo Brazília. Da li će to biti u Koreji ili u Brazilu? Keď Pán dá, ja prídem. Ako Bog da, doći ću. A pôjdeme tam spolu. I otići ćemo u zatvor zajedno. Nech je Boh vždy oslávený a vyvyšený. Neka je Gospodin uvijek slavljen. Chvála Pánovi. Hvala Isu.